hoćemo li se kladit da vas je 90% znači došlo ovdje u iščekivanju. Isto ono ko kad čuješ trać, znaš, no treba sad da čuješ nešto ono gene se pale, znaš, ono antene, šta će ovaj sad da kaže. A recimo, otkud ja imam pojma, otkud meni bilo kakav, ili otkud meni znanje, otkud meni informacije, otkud mi činjenice da ja znam da su Amerikanci pametniji od Srba. I da li sad to znači, ako su u argumentu Amerikanci pametniji od Srba, da li se to kaže da su Srbi manje pametniji od Amerikanaca ili da su Srbi gluplji od Amerikanaca? Vidite, sve je u načinu razmišljanja. Razmišljanje vas može dovesti do ludila, a može vas dovesti i do one prelijepe sfere razmišljanja, do onog visokog nivoa saznavanja gdje stvarno osjetite radosti i čestite supstance ovog svijeta. Šta to vajde znači? Loga, šta to znači? Molim te nam pojasni. Pa ne znam ja tosno što to znači, znači samo dobre stvari. Ako pozitivno razmišljaš, pozitivno će i biti. Ali da se vratimo na temu, otkud meni bilo kakve informacije da su Amerikanci pametniji od Srba. Ovo sam namjerno napisao i namjerno hoću da sprovedem jedan sociološki eksperiment na vama svima. I šta ti još meni ovdje nešto da provodiš? Ti meni nešto socijalni eksperiment. Alo bre, kako te nije stid bre, ti to nama ovdje radiš, a? O, sad će da ih podere, o, sad će on da kaže, da dokaže. O, jedva čekam. Ko nije skonto, ovo su vjerovatno komentari u umovima ljudi koji su došli da vide šta se dešava na ovom klipu, čije je, da kažem, ime ili naziv jako privlačan i fascinantan. Ovaj naziv je ovakav zbog mnogo razloga. Kao prvo, hoću da uradim neki klip koji će mi donijeti mnogo pregleda. Mislim, ipak ja sam youtuber i šta rade youtuberi, a to je da oni rade i žele da prikupe preglede za neke svoje stvari, to je za svoj kanal, i oni u tim pregledima mogu da uživaju u razne stvari kao što su popularnost, tako dalje i tako dalje. Mislim, ipak treba lagati. Ja sam ipak youtuber koji snima i on svojim snimanjem i svojim stvarima želi da dođe široj masi. Drugi razlog zbog kojeg sam želio da ovaj naziv nosi ovo ime je to što sam, jel da kažem, danas Amerikanac, porijeklom Bosanac. I vjerovatno fanovi koji su Bosanci, ono su kontali, jo, sad će ovaj nešto da priča interesantno, jo, sad će on nešto njima da kaže tamo, jo. Fanovi koji su Srbi, vjerovatno su možda kontali, pa šta je ovo, bolan loga, ti nisi tako, što to tolam, alo, Hrvati su možda kontali, jo, sad će i ova isto, hajde gledamo šta se tu tamo rešava, ovako, onako, no, znaš, ipak znatiželjno je šta se ono ovako, ono, znaš. Ipak ne treba lagati o stvarima. Kod nas je situacija na Balkanu jako glupa, zato što se ljudi svađaju oko glupih razloga. I evo, na ovaj način želim da vam pokažem psihu tog svega i šta se dešava svima. Dakle, kao prvo, ja nemam nikakve činjenice, niti ja mogu da konstatujem da je jedan narod pametniji od drugog. Otkud, niti me boli briga. Kako se to uopšte može mjeriti? To se ne može mjeriti da je neko pametniji od drugog naroda. Mislim, ako ćeš išta da kažeš, mislim, Nikola Tesla, ono, znaš, babo i tata ovog današnjeg dunjaluka, modernog svijeta. Čekaj, Nikola Tesla ipak bio Hrvat. Ne bre, on je bio Srbin bre, što ti znaš bre? Nikola Tesla Srbin, što ti normalan bre? A ja ipak svjedočim da je on bio Hrvat iz Hrvatske. Alo bre, lik se zove Nikola Tesla, poreklom iz Srbije bre, on je Srbin bre, on je naš čovek. Ali ja mislim da je možda ipak na kraju svega Nikola Tesla Amerikanac, ipak u Americi je sve stekao i možda dobio državljanstvo i tako dalje i tako dalje. Poenta jeste, who the fuck cares? Who the fuck cares? Ali ako se vratimo na početak ovog klipa i razlog što je ovo sve došlo ovako kako jeste, saznaćemo jednu stvar. Vidiš, narodom je veoma lako manipulisati. Meni je jako žao zbog toga, ali hoću na ovaj način da vam pokažem da je ta manipulacija, ta jedna velika laž koja na vama čini tu jednu snagu koja vas mijenja u loše i gura vas u loše. Svima na Balkanu to radi.
svima. I ovo se samo fokusira na Balkan, da kažem radi naše situacije i naše historije. Jedan te isti mehanizam se dešava svuda u svijetu. Bilo gdje da odete, jedna te ista stvar se dešava. Ljudi, to jest u foteljama, koriste ovaj isti mehanizam da varaju narod, da ga drže pod kontrolom. Ali moram ovo da vam kažem ipak, jer mislim ja sam youtuber, ja snimam radi pregleda i pokušavam da svojim nekim zalaganjem i načinom na koji snimam želim da ipak iz nekih moralnih svojih vrijednosti iz neke svoje želje da pomognem svijetu zato što sam dobio taj dar, ali da kažem teret od Boga da jednostavno ne mogu bilo šta uraditi, nego mora da se borim sa svim, da iskažem svoje mišljenje na specifičan način i da uradim nešto što će biti korisno za društvo. Ali to nije stvar toga, to nije loša stvar, mislim može biti loša stvar, zavisi kako prihvatiš. Ali ako se opet vratimo na početak videa, razlika je kako mislite o stvarima. Da li je jedan narod pametniji od drugog naroda ili da li je ovaj narod koji nije pametniji od ovog naroda gluplji od ovog naroda? Luka. Da li je znači ako imam u čaši vode napunjeno do pola, da li je ta čaša poluprazna ili da li je čaša polupuna? Zavisi kako gledaš na stvari. Vi ste budućnost i većina vas mladih gleda YouTube. Vi ste budućnost ove naše budućnosti. Nisu ovi stari. Ja sam ta generacija koja je u tranziciji. I ta generacija koja jednostavno mora da se osvrne na rad sa mladim ljudima i da mladim ljudima da sve što može i da da svaki atom snage da mladim ljudima pomogne, da se edukuje i da mladi ljudi mogu da budu svjetla budućnost i da se ne vraćamo nazad u prošlost i negdje da mi ne trebamo da budemo. Stoga nadam se da ćete biti pametni i da ćete se sjetiti ovog videa. Kad vidite razne vijesti na svakakvim portalima, kad vidite razne vijesti na svakakvim televizijskim kanalima i tako dalje. Kad vam neko priča neku stvari svoje, neko viđenje te ovo te ono, vi budite dovoljno hrabri da ne skačete na prvu. Kao što su, vjerujem, 90% ljudi kad su pročitali samo naziv ovog videa mislili pa ovaj Vahid stvarno, pa on je bježao, on je nikakav čovjek. Poenta jeste budi svoj čovjek i razmišljaj za sebe. Nemoj da grizeš na udicu kad ti je zabaci neko iz fotelje, jer možda neko nije iz fotelje, možda neko samo ko želi da vidi haos u svijetu. Budi svjetla budućnost, nemoj da budeš ona tamna prošlost. Voli vas loga sve, ali nemate pojma kom. A sigurno imaju čim snimam za 2, 3 hiljade, 4 hiljade pregleda sve ove konje. Loga.